Iloloto me gado bonami. Mucho akpedada na mau. De yo peto gasio o mole. Le miapa gbe me gbe siagbe lata. Enye jicho gare na nye plu be mi gale tout le gapopo yame. Be mi aga se apeto fe gbe. Apeto fe gbe si kenye egbe ke mi sena. Mi sena gome. Micho yepenya odena edo wo me. Novi gamede gasuke be enye promi galetu le gapopo ya mebe miato kenye maung se katatoa nega poluponami notoji nena se mofegbe notoji nena se afetofe egbedidi ke me gomenya be ne sena efegbe ne sena efegbe ko dona nenye be ne to sena efegbe ko dona la que à ton seigneur ou le blogan officiel novi elle est toji be asea que edo la keto gapopo yame ne mia klo mia ide ma ofe nyame le Yesu Christo fon come ma ofe nya egbetol popo na mi bena ekluvie ne nyalo alo evi ko ji la fe ne nya ekluvie ne nyalo alo evisi o jila pe ne nyema ha miape regle bato miakpele Yohanes fe agbaleme Yohanes fe agbale etamenyi me ye miarlele tamenyi miato le chopuku blato vo ene ide blato vo adiame afima miarlele be Yohanes fe agbale etamenyi yemeglo etamenyi Yohanes fagbale etamenyi epupui blatovo ene ator le chopupui blatovo de kefan va de blatovo adiame for le mia pe regleme le afiala me dibe mia klomiarle chopupui blatovo ene va de nukamo va de blatovo adiame afima mi le regleme be no vilo lo mi se maupe egbe sike olododo na mi le gapopo yame mi le regla la fima benuka mi le regla le blatovo eniame ale gbogbo na mi ba Yesu gagblo na obe mele gbetem de ejinami nyatefe ni nyatefe gblo mele nami mele gbetem de jinami be amesia mesi wa enouveau la nye nouveau pe kluvi mawu nya gbogbo be ekluvie ne nyalo alo afevie ne nye maha ekluvie ne nyalo alo afevie ne nye mawu fe nya ele nyama bia o le gapopo yame le afia yemi jobe ekluvio la gomme pokwa de kemeli nawo o le apela ma o gake gomme pokwa lina apeato pe viala gomme pokwa line e viene nyalo alo e kluviene nya Bibla gonami hayijibana e yatanenya ba e vila na ba ewo abrode villa ke ekema miazu abrode vivava ye comme benye Yesu Christo wo amofofo alo abrode vi sike Bibla glola ke etrozi amofofo vava ye ta bia nye ba de enya abrode vi alo ekluvie nenye abrode vie nenye lo alo ekluvie nenye maha novi nyewo mekwesebe milegbe yasem bia ko nyebe ekluvie ne nyalo alo abrode vie ne nyema ya Bible le gbogbo na mi be le reglesiame ale gbogbo na mi nyebe eyata nenge be villa wo amele abrode villa ekema
miazu abrɔɖevi vava. Vɔ kafi na temu azu abrɔɖevi vava, edze be nanya nyateƒe la. Nya gblɔ be nanya nyateƒe la. Na nyateƒe la, nyateƒea awɔ be atrɔ zi ame vovo. Eye nenye be nyateƒe si ke nye viawo abrɔɖevi la, ke etrɔ zi abrɔɖevi vava. Nɔvinye. Eya ta medi be na le to ɖe nya sia ŋuti ke nye nufiafia tɔxɛ sia na nye kpli o. Bena ekluvie nenye lo alo abrɔɖevie nenyea. Bibla gbɔgblɔ bena ekluvia mekpɔ egome le aƒea me ɖa o. Vɔ evi si nye aƒea vi la, eya yeƒe gome kpɔkpɔa ele aƒea me, elabe aƒetɔa ye dzi. Afi nate ŋu akpɔ gome le Mawu ƒe alo le Mawu me alo le Kristo me, ne woayɔ be nye kristotɔ la, edze bena atrɔ zi abrɔɖevi. Ala dogo le kluvinyenye me. Ala dogo le enuvɔ ƒe kluvinyenye me. Ne aƒetɔ Yesu na wɔ o, ena trɔ zi ame vovo alo abrɔɖevi, ke woyɔ be ame dzɔdzɔe. Yeya ta megblɔ be enuvɔa megale kristotɔ ƒe xixe me o. Ye gɔme be ame siwo le Kristo me la, enuvɔ megale xixe ya me na wo ya o. Amewo le akeɖi le nya ya ŋuti ŋutɔ. Vɔ medi be nase gɔme be nyateƒe ye nye Mawu ƒe nya, ke metrɔna o. Elabe ne mi ɣle Bibla le Korinte enuya, yes, Korinte tɔ ƒe agbalẽ evelia ta matɔ kpukpu 17 me la, ele gbɔgblɔ na mi bena nenye be ame aɖe le Kristo me la, etrɔ zi nuwɔwɔ yeye. Enuwɔwɔ katã nu va yi, ke nuwo katã trɔ zi yeye. Nɔvinye, nya la le gbɔgblɔm na wo be nenye be nyateƒe nya edo dzesi ɖokuiwo he dzesi bena enuvɔwɔla yenye tso kaka gakeme ke enɔ ƒe dɔmea enuvɔwɔla yenye la. Ke edze bena ne ekpɔ dzesi ma le ɖokui ŋua, edze bena te ɖe aƒetɔ Yesu ŋu. Menye woe le axɔ aƒetɔ Yesu. Elabe geɖe la, amewo gblɔna be mi va xɔ aƒetɔ Yesu. O, aƒetɔ Yesu exɔna míawo ya, hewɔna etɔ. Eye mi trɔna zina etɔ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Elabe Mawu ye wònye. Ye menye kpli o, ye wɔ nye kpli o. Eye wòkpɔ be ne afi miatrɔ zi ye tɔ la, mi mate nɔ nuvɔ me atrɔ zi ye tɔ o, elabe Mawu lɔ nuvɔ wɔ la gake melɔ nuvɔ o. Numata ye si ke ye Adam kple vawo gbetoɖoɖo Mawu ƒe gbe la. Esi Mawu vɔ gbɔ le abɔa mea, abe fi ka mi le o. Ebe yewo be. Enuvɔ ya be ko bena me. Enuvɔ ya de ko tsɔ ame dena nu gɔme. Elabe enye nu gbegble. Gake emegbe la, aƒetɔ kpɔ nublanui na wo, eye wòtsɔ la. Togbɔ be woaŋtɔ le agbagba dze be wòatsɔ amgbawo tsɔ yewoƒe amawo hã la, amgba ɖe atɔ nɔ afi ma ɖa. Nenema agbetɔ nɔ agbagba dze ŋgbe be wòakɔ enu tsɔ yeƒe nuvɔ. Yesu manɔ eme. Eya ta ye ame ɖe gblɔ be ne mege ʋu nuvɔ me koa, ke mekpɔ tsɔtsɔ ke. Nenye be nuvɔ me ʋuʋu, ɖeɖe ana be nakpɔ tsɔtsɔ ke Yesu manɔ eme o ɖe. Yesu manɔ eme la, ke mehiã be Yesu nava o. Vɔ nenye be edzesi ɖokui o,
be nye nouveau wala eye eva Yesu gbo eye Yesu ko troisième tola e a cho o nouveau ko ela be Bible agona mi Yohanes bagbale eta banto kukui blavo va sieke bana esi kemukela esi Yohanes echideta na mela po apeto Yesu la eglo be mi po ma pa levi ma e cho kika ma pa nouveau le yi mema nenya be apeto Yesu Kristo e cho kika ma pa nouveau cho dre de ko ji kaka ida ti cho gaunde ke fika nouveau galeo e nouveau me galeo la ba apeto Yesu chwe e so ide kaka chiepe e esi owunu la fima egbova agbeme hede de ko fiebe ye wun ye wodona mi ke amasia masikela ho gise nenemala e ha wa chwepe nouveau ake ela be amareke malio ke la gboba ye mo wa nouveau mi o katara nouveau la mienya le goma je jamaka le Adam pleva peto maro marota e ya ko tumi o hale to maro me bena peto na ba wo e pa mo nouveau peto na mi e ya tami gboba apeto eve mi anu manye mi apeto na wo yo ke ejebe na vuwe me e pupuwa me nye be na trole jio me e jesi be nouveau la enye le Adam pleva ota ela be oba nenema o lebe o jimire me nenema o lebe mi trosi nouveau la o e yo be to America pa to maro mala mi amekero trosi nouveau la o e ga ka be sikere to va kenye Yesu Kristo la o amekero ha o trosi amajoje o no vinya na jesi do ko egbe be nouveau la enye le sika Adam o gbe to ro la o cha onye to maro la eye le si amegbela na echo agbona na echo agbona Kristo Yesu menye na ho Yesu omo kwa Yesu menye nuna na o ke Yesu wala ye ya ko na mi ye nye mawu ke memi ye la ka tro ko mi be wa de mi le mi ape nouveau me ne mi jesie ma ne ya to mi amantonto na edokwi ne mi atono eme ela ba Bible go ba amesio le Kristo mala onye nu wo ye eye victime gale o ma o no vinya nyatape amegere opona ba nenya ba mi nye Kristo tokwa de ko e nouveau for mi amti ma ha ya amegere ocho na Yohanes fa agbale gbanto a tagban pukui ame asire klekle ame woa nye menya ba ohre na cho jie o cho na pukui gban va ida pukui ame nyamo de ko cho na pukui ame asire kle ame woa he globa nenya ba nouveau mala ame de ba nouveau mala entiola ke ela la kpadame le kamere la globa nouveau mala entio nouveau la mia me go to katamti ga ka nouveau ma ga autonomie anti esi que Kristo va kude nouveau tavo ye nouveau la ga autonomie anti me ga no mafumo ao mele ne ma o nouveau la mi kataminya e mi jesi ne ma ke le kemia o adogo le mo ke jebe amesi kenye mawu gbobe ye nye vi e o diva mi agbo he gbobe nouveau kata yide eji e yeta e okudo e yeta o kala ti choganti de miata e o kude miata he to nouveau hayi e o fon keke to agbe he trozi agbe ye no la e o de kofia azo elejifo le fofo mu se kata to fo nusima ke to kenye do kuya eye o le ja honda konami be ya do gbogbo ko dami afia no ma de no ma na mi nwe be mi ato se no go ma le to sike wona mita ke no vinya de me se go ma afio be se go ma kaka do gbowa be wo kenye Kristo tola e to za ma ye yiwa be ma wenye kekeli e ya ta mesike a ele kekeli amala magaso 50 mo alo menye ne ma Bible agonami wa ne ma Bible agonami e ya ta mi ide agbale sikemi yona be Yohanes se pa agbale gbanto eta gbanto puku ame to Yohanes pa agbale gbanto eta me to
kpukui gba ha ide ame asire kiame alo ewame ha afima mi akpole sike amu bro na bana nouveau vo afimi ide afima mi ide Yohanes va gbale gbanto ta gbanto ame ta gbanto kpukui gba ide asire kiame mi ide afima gban ba de kukuna mi afimi atroba to ma ha alléluia eta le veve be mi anyam siawo mele gbogbo be mi ide Yohanes va gbale gbanto ame etagban kukui gba ide nusio ide kukui ame wame nusi li cho keke ame yeme klema Yohanes va gbale gbanto eta gbanto kukui gba ide ame wame afima mi le klema bana nusi li cho keke ame fe gome jejeke nusi nko mi se eye mi kpo nusi mi kpo kokote kple mi ape nkuo eye mi wo eye nko eye miawo nto mi ka asi enula eye ape nyamie le gbepa dem na mi be eye nye agbenyala nusi keme mi to mi kpoi mi kue me mi kpo ye mi se gomela ye mi le gbepa dem na mi la ye nya agbenyala de fe nyala ho fe nyala agbema vo fe nyala vovo fe nyala nti fe nyala amajojo susu fe nyala abrole susu fe nyala ye pe enye agbenyala agbesiado mi ekpo ye nya feto Yesu Kristo mi di da se le enti eye mi di agbefa agbemavo si le fofo gbo eye oje na mi la mi le gbepa dem na mi de agbepa nu si mi ekpo ple nu si mi ese e mi se gomene na mi bena mi oha mi ado po me ple mi le jojo nyenye sike ma ucho na mi na eye mi ape po be dodo si ali ple fofo la ple evia Yesu Kristo e mi ado po me ma together etu miele esia glom do de mi be mi ape jijo popo na debribo azola esi enye gbedasi si miese cho eya magbo eye miele gbepa dem na mi be mawe enye kekeli eye vivitia de kemalema o mawe kekeli eye vivitia de ke mele eme o no vinye mawe kekeli vivitia de ke mele eme o vivitia de ke mele eme kura o la eyata ne mie globe mie bo hakpli gake mie gale viviti me zomla ekema mie nye alakpato eye mie le nyatefe la ji womu o nanya ba mie nyaba mawenye kekeli eye miawo ya viviti me eye mie nona le nouveauta le nu manyata le tumaro marota otumi de viviti made ne kekeli donami eye mi va kekeli lagbo eye kekeli akomi de do kwime shike bible gbogbo na mi bana mi nya be mawu yala kekeli onya kekeli onya eye viviti de kamala me o eye tanemi globe mi bo hakpli alo mi nye tola gakene mi bale viviti me zomla ke enyatefe male miamo na enye Kristo tovo ye gale viviti me zo alo enye Kristo tovo gale gbogbo ye wona nouveau ye grade na kukuna mawu bena gacho kekela ke enya lakpato mele kekelimo mele nyatefe amo Yesu globe nenye be mi no anya nyatefe la me la
mianya nyezo sola vavao eye mianya nyatefela e nyatefela la womi abrode viewe ela bena ne vila womi abrode viola mi atrosi abrode vio vava novi nukata ebe ya ganye kulviro de o jiobe na nya fevie de mautro jiobe na nya fevie nukati abe anye kulviro vole gbogbo be yenye mautoi mawe kekelie eya tania be yenye mautola edola no kekelia me ne maula me jojo to yenye be enye tola edola no jojo nyenye me maula nouveau le kamalemo eya tania enye tola e nouveau le kamale edola ganomo ela be ba kure nouveau matanami eya tabi be gbobe ne mi egboba mi bon hakli ga ka mi ga le viviti ma zomla ekema mi nye alakpato la kpo ma ofialfia awo eye mi ele nyatefela ji wom o mi wo nyatefia jijiro kene mi ezo le kekelime kene mi ezo le kekelime abale si kaya hale kekelime enela ekema mi ebo hakli mi bo hakle mi ane o eye Yesu Kristo signe viape evula eklo miape e nouveau oda nouveau de siade da le mianti ne mi bo hakli les hommes lebe kekeliame ne mi bo hakli hela gbe nom lebe jojo nyenyamela ke miede hakle miano no wema le eyama me le Christo me eye Christo popula ekolomia pe nouveau da de siade da le mianti nengebe Christo popula kolomia pe nouveau de siade da le mianunde que nouveau gale mianua que mi gagne nouveau la okea no vinyo mele bia c'est là mi de gomenam na yemi se gomele bubua be eya leke wa no eya mi togro na mjo enya ele nya grom eya ji nya mo khose eya pe enya ocho na be magro be de popo a enye de popo ke enye choma obo benye mi awewe amabu na ba enunya yesia egome awo gbogbo yesia gome amen alléluia que nous cadrons millions le couple a menyame na mi eglobe nouveau mele mi anti ola e que ma mi le mi ado problème le gomea mela ye John le ekpedo nyaji benenye ba mi ma wo ya ola kale gogo be mi ma nya nouveau mi bo be mi ma nouveau ola e nouveau ola ta Yesu valo e mi ado odola do jesi o nouveau be nouveau ola yen e na fu mele ti mo to trome apoto la cho akko na yeba apoto cho ko vode ke alaga le nouveau meka awre meka nouveau meka ore et toi si amen jojo la apoto jojo la amen gakene mi voix mi apo nouveau me e mi jesi mi fu me mi troji mema e troji mema azo esokli le sosomina se le pe kekelime le pe jojo nyeme le pe amakoko eme eye ne nyeto alléluia obe aklo awaklo miape majo nyinyo katara eya otavado eta globe na mi eglo na be kokobe mi wo nouveau o la mi mo wo nouveau la que nous kata mi va Jésus Christ bon nouveau que mi wote mi va gboro o le résumé nya la fia o le ekpero nya jile ko benami be nene maye maulema le nusiata ye na be mi va ma gboro e ya ta ma fa mi gboro be mi adoje si mi ko be nouveau la mi nya ne mi avu me le jimo toto me ne pa to ke mi e mi ano ke kel me kule mawo alléluia ne mi de John pa gbale gbanto ya etamoto ne mi agbe so ku gba han e gboro be mi po alesi gbegbe fofo la lo mi ma o lo mi nto enya nene ma o polo lo ke chona mi taye
établi la ale gbegbe ma lo xixia e o cho ye to pe television na xixia ta ale gbegbe mi po ale si gbegbe fofo la lo mi da be wa yomi be ma o pe viu mi trozi ma o pe viu lo gasi ke ma o do na mi tai e ta wa de mi le nouveau me ye mi trozi viu ne mi le nouveau me la mi ma to nye viu la be ma o me lo a nouveau e ta ye to ba kure mi a pe nouveau ta be mi a to trozi viu aso e ta go mau mi po ale si gbegbe fofo la lo mi da be wa yo mi be ma o pe viu nyatefe ma o viu e mi nya nu sita keke ameto o menya mi o la enye be o menya e yama o voilà mi se goma e o menya yama na nye Kristo to aki ameto manya o re ala bo le kike mo nye kike ameto bo mi o mi le kike mo mi nye Kristo to hallelujah nya ho lo ya kwa nya ho lo to fifia mi nye ma o viu ke mi nya nusi mi avanye echomegbe hade o gake mi nya be ne Kristo vala mi ano abe eyama ame akene ela bena mi akpo abe alesi ole tututu ene egbela gbogbo mo penya yi wona be valentine la make we va de e ba ko e pa me kokko ko lila mi akata mi akpo ekpelen kume hallelujah enye chichokare hallelujah amen eta honya o lo to fifiala imenya nsike mi ava nko ke mi nya nsike mi ava nya echomegbe la hade o gake mi nya ebe na Kristo vala mi ano abe eyama amiake ene voilà similar ano sigbe yakenene mi le me vole gbogbo me bone valentine la mala mi ano sigbe yama kene tutu pepepe mi akpepe mi afonku alléluia amesio kata le omopopo me la le mopopo me aliala wa wodokwi jaje abe alesi eya hanto le kokwi alo le jaje ne amesio do kakariji yala okpo koklo okpo kokwenyenye oklo wontikle apoto yisufobu English agble onye ku French ble unenema amesi wa nouveau la da seji le nyatefe mela nouveau enye eseji mawo bisema ke ele nyanya menami be de ovabe ya chomia pe nouveau ayi nouveau de kemele eya ntofe agbeme o amesi kenye mawu kenye Kristo Yesu la nouveau kemele ba e ba agbeme o mia o pe nouveau ta e varo alléluia be ya chomia pe nouveau ikenkenken alléluia be nouveau mele ya mamo ke cho y voir que mia kami trozi tokola ile se sokoli inyama de ka ne amiade le agbele eyama mela amema magano nouveau womunji atrabi o el agbele Christoma ha ne me la agbele manye nyega la agbo Christo el agbele manye e me la agbele Christoma nenema Paul allo yo enu ya brema Apostle Paulo bro be ye maga nye ye galagbo ka bo Kristo la gbeleba agbekele le tilamela yele emele khose de maupe village ke de le po nouveau me be tosi ameke bo anyegbe novinya ne ameade le agbele eyama mela amea mega no nouveau wowoji atradi o ne ameade gano nouveau wowoji atra ejejila ekema amesia mekwe o eye menye ha o nenye bele Kristo movo ye ga kwa do ko ba nouveau la alo ewa una nouveau la ke gomba mekwo Kristo ha o menye ha o
Mais n'y a pas. Elle avait Christ m'a va de ovo, va de mi voir, que m'a gomi gan nouveau monde. Et comme me pas et m'a jesira. Eyata ne amea de le agbele eya ma me la amea me ga no nouveau wom ji nouveau oji atadi o. Ne amea de ga no nouveau wom ji ejiji la ekema ame sia me pe alo menye o. Viloloto mi gana amea de ke na flumi alo na blemi ne mi atramo o. Ame si wa nu nyela enye ame joje. Ame jojo mi ngele Kristo me la be Kristo klo mi va do ki me be mi wonu nye mi na gbenye. Nene ma ole. Ame si wa nu nye la enye ame jojo abe alesi eya ha le jojo de ene. Amen. Ame si wa nu vola nye abosafe ame. Ekpoa. Ela bena abosam la nouveau wom wo jiko no chogome jiake nu sia nu sita mau fe vilava enyebe wa gble abosampe nu wo ke onye nouveau wo ne Yesu va gble abosampe nu wo ke nye nouveau wo de ke wo ke le Kristo mare nouveau la ga poto no ma o ke a o maga no nene ma o etrosi ame jojo ela be nu jojo wo gane la son ma yi avao ame si oji le mau mela mega no a nouveau wom o ela be na mau pe kucheche le me o ma tengu awo nouveau o ela be na oji cho mau me ma gata wo nouveau la bo yo ji cho mau nya te fa ga nouveau to esiame mi de avovo mau vio ple abosam vio dome ame si ma wanu si le etefe o la menye mau vi o nene ma ke ame si me loa no via o la menye mau vi o mau fe lolo si ke le mia ma fi so lo amia ha vio nenye be enye nouveau gale mo la ke le mau wom ala kwatoi be me va choi pe nouveau ajo me che jo ta nouveau ba bo nouveau le me ke e chitere nya te pentima no vi yo e je be mi asenu yo gom vivie elle vivie na mi aye ote ademia jigare mawu ne kpere mi antiba mi ato senu si ogoma hebri to ba gwale ta mo globa elema aba nanya ba ameanya cho do nya te pia kpo ayo sevivine aye ojenu aye ho entetrenua kenye gbogbo kokwe afika bua ha wa nu vola obe chocho kare nu vota megaleo na me mawo ke enya merci ke gale Kristo akrana titif zeve eye obe chocho ke makana neo la ba e wonu vo de gbogbo anti la ba gbogbo kandida sebe afisho cho nouveau kele vola vo sasare nouveau tamegaleo ebe topa gbale ke gbonyama eye ne mo ko budi ola vo sasare nouveau tameleo Yesu ko pe budi ebe topa gbale ta amasire ke pupu bla vo fe gbonyama na mi no vi yo mi di be mi ajisi ma wa mi di be mi atosi Kristo to konwa la be nu ya ko ya mo chola mo fre be ya e gba ko nu volunteer nu vo la nya ele Kristo mo vo gal nu vo ma nya kanyenya ma alo mo ko Kristo hado ele chachi mema ele chachi ba ano nu vo onda vone be ele Kristo mala kam ma ga nu vo ele ba mo glo mi la ko Kristo mo ko na Kristo ko na mi oya mi ga pe do nya maji mi ga gbo be mi ba ko Kristo mi gbo be na mo be mi tolo me pejima na se ma unya ko na kasi dioko trole jioma na trole Kristo na ho cho wo ito ne Kristo ho cho wo ito la ma ga nu vo vone ya ho Kristo la la ga nu vo e kwa ne ho Kristo kwa ala nu vo la ba ma tono o ya ma ton ho na no bo Kristo la ho nye plo ya emi ya no bo eye wa pa chere mi apa gbeji eye ko ye nu vo ma ga nu vo nu ya mu mele ko se mo ya e ta no vinya ma to bona ba senya yo goma be mi to za mo jojo le Kristo ma ho esenema la be ma fo dok ba wala
mo wo jojo be mi aga kpoto na mi obe na nye be ebe yema won ko yema di agbo alo yema du avre ma ofe amanu vevela wo na nye be Christo va vo ye gagner ba le nouveau homme là que il est voulu de mon femme donc mais il y avait Christ en avant apôtre Paul ben yema du avre ma ofe amanu vevela elle a ben yeba jojo yin la to esia wo mafala ke Christo ku jojo de Christo ku jojo wa gbagba jeje la wo be na to sa ma jojo ya awo alo nouveau que mo bubu ngbe si agbe hele do ko bleme yenye Christo to se le ka ko vo nouveau me je si do ko be yenye nouveau la ko fu mo epa vo atogwu na jago no vi ja atogwu ne eta go be mi fu mi apa nouveau me mi apa vo ta ma ne mi ano ne o alo nouveau bro afide o ya do gbe ne mi ano ne ota ni James fa gba le ma amajojo sike fe gbodo anu sarala eto wa nu gere yakoba gbale ebule na mi elesema donc ele fe ba nyanya nu sia o yesu ba wo doa zeka ho na yi yo acho mi aponu vo kemi mi atozi etolo kana se goma ka kaliba ma wi ro gere enya sionti yesu Christo pon koma Christo toa pe ki ke mo le la Christo ma nu vo mbale mo wo ki ke le Christo godoa ola bo mo khweso tala nouveau galema na oya vo me galema na mi oya ke nge Christo vio le Christo mo la be Christo wo dona mi vo e ma jimi khose e yo mbe Christo to ma wona ida mi kata le e gapopo yama ne wo be e wo na senya yo go me ke ne na cho Christo fa enya e be gbogbo ko da pere mutio le nusio kata mi bro le gapopo yama ale be e yibu mahala nyaga no du nyaga fo onu fokura Christopher Dogasi wonami ba mi kata mi atosi edukoreka mi o kachacha play enu nyina mo sio kata le Christo amala na sunye klosi na mi ano jijo pombo siagbe ano ma okafu la ba e yare ka ko jebe mi akafu be siagbe e yare ka ko jebe mi akafu la ba yare ka ko jebe kafu Christo ba hiya mi apanu de kolo ke be mi ano kafu yi mi ajesi doko wonami ko ano kafu be siagbe e ya nya edonyo toke kiaka kenye tota sike pon kuma nami be mi anagbe yaje ano be jaje ano pe danele me yesu na ira mi kere be mi aga ire jisarea le yesu pon koma ya no vi yesu nyo o iram avoaji rola cho Christo fe ha ko yama ko yo be true forgiveness mission le ose pani baji mi le egbedomu dada mo takere nukuna jojom anya nukun de ke nyebe amone jaimbro au nukunu ke nyebe amone trojime nona jesimao nona jesinya tefia nya tepona wo abrani viola yepe nukunu wo mile de Yesu Christo fonkoma amen bona ira mikam ezala mi atoglo le pebo ba enye chocho ke vava hado kecho ma fa da hado ke mi yobe chocho ke vava pe ha sikenya ma wo do ha do ke dia gbo pa ma fonya na amo kata na de popo ma wo ira mi kata le mi apono polo Yesu Christo from come amen.